muri APR abafana b'iyi ekipe nta mujya mwiburira rwose, ibintu byongeye gukomerana. Abareyo Sarupongo wavuye mu kipe ya Rayon Sport aza kwibera umukunzi w'akadasohoka w'ikipe APR, yashinyaguriye bikomeye cyane Rayon Sport. Natwe turaje tubigarukeho, ese yabitewe n'iki? Nyuma yo kunganya ikipe y'Amagaju ibitego 2-2. Kuri uyu munsi dufite umukino ukomeye cyane, umukino wa Kasamurwe. Turaza kwakiramo ikipe ya Zamu. Ni iki turi buze kwitega? Abafana muriteguye gushyigikira ikipe yanyu? Mubinyereke, mukande subscribe, mukande na like, ubundi mbagezeho amakuru ya danje. Se mwamenye ko muri 11 ikipe APR iri buze gukoresha uyu munsi Darikonovic muri ba rutahizamu iri buze gukoresha Victor Mbawoma ashobora kubanzamo. Iyo ni inkuru y'ingenzi. Ese wamenye ko ikipe APR bahawe briefing ikomeye cyane, amagambo yongeyeho akarishe cyane, akomeje kugenda ashirishamo bikomeye cyane, abakeba bakomeje gutikizwa bikomeye. Mu gihe ikipe APR yavana mu ikipe ya Zamu uyu munsi ikabona intsinzi hano kuri stade Amahoro, ishobora kuba kana. Ese umukinnyi yemerewe ibiki? Ni ibiki ibiri buze kuba bidasanzwe? Nabyo turaje tubigarukeho. Byose na handi wabisanga mu Bwino TV7. Murabizi neza ko turi abambere mu bakugezaho amakuru abagezweho mu rubuga rw'imikino, twibanda ku kipe ya nyamukandagira mu ikibuga gikota imitutu ariyo APR FC, kipe y'ingabo. Mwese muze ubundi tugire icyo dusesengura. Nanjye ndahabaye baje kubasuhuza mu bice bitandukanye by'isi, aho muri hose bahaye yambu. Imana ikomeze ibakomereze umushishi mu byo mukora byose. Imana ibakomeze ndetse ibahe imigisha myinshi cyane cyane wakoze subscribe. APR kuri uyu munsi tugomba kurara mu byishimo, tugomba kurara tubabaje abakeba, tugomba kurara dukoze agashya, tugomba kurara twanditse amateka. Iki ni ikiraro nyaboneka kitwambutsa kitugeza muri Champions League bya nyabyo, none tugahatana biri seriye. Bakeka ikipe yacu yatangiye kumenyerana. Navuga neza ko izuba si naryo ryarase cyangwa ngo amazi arenga inkombe. Kuri uyu munsi dushobora kubikora. Victor Mbawoma amakuru nakira yemeza neza ko muri 11 akomeje kugenda agarukaho. Darikonovic ushobora kuba wenda mubonyemo ubushobozi, ariko abafana b'i ekipe n'ubundi ndakeka bamwe na bamwe ariko bari babyifuza. Pavel Nzira mwizamu, ibintu byakomeye Nyarugenge. Mu gihe ngo ikipe APR yiteguraga, hari amagambo n'ubundi yagiye yavugwa. Bamwe mu bayobozi b'i ekipe badakunze no gutangaza ibintu byinshi, bavuze ko ikintu cy'ingenzi ari ugutanga isomo mu magambo make, bakayiha ikipe Azamu ikajya kwiga. APR nk'uko mubizi ibifitiye ubushobozi, byo ntabwo bishidikanwaho. Abakunzi namwe mugomba kuba muhabaye, mukaza mugashyigikira ikipe yanyu. Iki nicyo gihe kugira ngo twigaragaze, kugira ngo tugaragaze ubushobozi bwacu, tugaragaze ko turi abambere mu gihugu. Ibikombe 5 twikurikirana bya shampiyona, tubigaragaze ko twabitwaye dufite ishingiro. Ibyo nibyo
barimo kugenda badusaba abayobozi, ariko ibyagarutsweho ni uko umukinnyi uri buze gutsinda igitego we, urumva ko opportunity ari buze kugira mu kipe igitanga agatubutse nka APR iraba ari nziza, cyangwa uraza gushimisha abafana mu rwego rw'imikinire, assist, byose hari agahimbazamusyi kashyiriweho abakinnyi mbere ya match. Ibintu byafashe indi ntera, navuga ko match yatangiye gufata irange, yafashe irange mw'abantu mwe. Navuga ko uyu munsi hari buze gusha kuri Amahoro Stadium, stade nshya. Mwese muze tuhahurire. Mugeze he? Abo mu ntara, abo mu mujyi wa Kigali, santi sana.